Bakunzi b'ibyiza murifuzana umwasohokera hatuje mugahabwa serivisi nziza kandi zihuse hano mu mujyi wa Kigali. Tea House Cafe ibahaye ikaze. Tea House Cafe ibafitiye restaurant bategura amafunguro atandukanye. Murahasanga cafe and tea shop ibategura special events harimo anniversaire, graduation, bridal shower, catering. Murahasanga ibikinisho na jardin aho abana bakina bisanzuye. Hari amacumbi kandi azwi nka B&B aho ucumbikirwa ukanahabwa n'ifunguro rya mu gitondo. Umwihariko buri wa gatandatu hari outdoor movie night aho ureba filime kuri projecteur wicariye hanze muri jardin. Naho buri cyumweru kuva ku isaha ya 5 z'amanywa Tea House Cafe bategura brunch aho wemerewe gufata ku mafunguro yose yateguwe kandi ku giciro kiri hasi cyane. Mu gufasha abakundana kuzagira umunsi mwiza w'amateka wa Saint Valentin, Tea House Cafe bategura umugoroba w'umwihariko kuri uwo munsi ku buryo we n'umukunzi wawe utazigera wibagirana. Tea House Cafe uradusanga i Remera ku muhanda uri inyuma ya Koje Bank ya Remera werekeza ku karere ka Gasabo, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefone y'akazi 0782181209. Muri Tea House Cafe intego yacu ni ukuguha serivisi nziza kandi zihuse ukanakirwa nk'uyisanga iwawe.